Unaona zile siku mimi nakuya pale kwenyu, mama yako ananiambia nikamate chakula nikule. Mimi naona ni ya kidogo nitaikula, wewe utakuwa nini? Na huyu kia mimi nafika pale kwevu. Yasubirema kukana. Pale kwevu. Mimi naona ule alikuwa na mama yako na You know what I say? And then I take your mom and songret your mom. After songret your mom, I shinkret on story. On story. Inotatu prepare fukukamu. Fukukamu. Nundi munsi buku butazongera kwigeranya n'icyubahiro cy'igihugu. Urigeranya na His Excellency ndakwiyamye mada. Komeza tujye kukinyagira ibani cyawe. Yasubirema kukana. Komeza tujye kukinyagira ibani cyawe. Reka ye. Muri byinshi mwaganire na ba Mibarati n'abakiye. Ndakeka ngiye urwo rimi mutaruvuganye. Ngiye kubwire ikizombe. Urakizi? Couvre de bongoreje bada areze tufa. Reprene ka pefkashashase ah. Reni pefekate regende prenefete tu prene. Ngiye kubabwira iringara. Yasubirema kukana. Ngiye kubabwira iringara. Bikumva shaka guseka. Kia. Uko tayari? Niko tayari. Uko kalibonso. Seko kombote yakawa. Zongola bangala yo. Zosomba ngala ya. Ko we. Kokomba kae. Akandi kongereza nzi I will you she day. I will you she day. Kubisobanura mu Kinyarwanda kugira ngo mubyumve. I God have mercy upon us. Mbere na mbere tugiye kubanza dutsinda abadayimoni b'ubute. Umuntu wose uri hano uzi yuko afite ubute tugiye kubanza tubutsinde. Kandi uzi yuko wese yiyambarishijwe utuntu tw'uturi neti ndagira ngo abanze dukuremo. Are you playing? ushatse kugera kuki? Ahubwo se niki ndashatse kugera. Gahunda waduhamagariye iraza kuvugwa ariko nakuyemo marinette. What type of plane is this? Nta kibazo, reka dutangire. Ikintu gitumye tuza hano no You think say they wise? Tuje kuvuga ku kintu kijyanye n'amarushanwa yo kuvuga indimi. Okay. Turi butangire duhereye kwa Mibarati. Aratangira avuga indimi turi buvuge Igifaransa, Igiswahili ndetse n'Icyongereza. Ndetse n'uzi n'uwaminuje Ikinyarwanda ari bukivuge neza. Ariko urabanza tubwire intego y'ibi ngibi. Twege tuzi ko twasoje kwiga. Kandi kuba twarasoje kwiga ntaho tuzongera guhura n'izo ngeruza ziki zindimi kubera iki bigarutse akyanyu. Nta kibazo. Eliminate iri kwa Eliminate irimo kwangaja abakandida bazajya kuzimu. Abantu rero bazabazi kuvuga izo ndimi nibo bazajya muri uko kuzimu. Ababishaka baraza bari bukora, abatabishaka babireke. Okay. Mibarati uko babivuze ubwo naho butangire ariko kubera icyo utarutse sinari gutangira. Oya, Mibarati no duhera. Sinari gutangira suye nyirabyo. Turahera ku bantu barebare tujya ku bagufi. Yego ndaza bwa kangahe? Bwa kabiri. Okay, reka dutangire. Nusugiye. Wanabura hano nyire kwagiye Mibarati. Okay. Uko dewayi nawe warasase. Je uri kumbwira ngo ngenge muri Eliminate gukora yiki? Nta butunzi bwanyu ushaka. Cyabikoze nimba ari izo ndimi zohi umuntu arapfa kuvugaho. Kuko indimi zo buri umuntu abazonkeya nyine kuko mwe mwagiye muvuka mbere. Nako mwavutse nyuma kuko nitwe twavutse mbere. Twagiye twiga ku bw'abanazi mwebwe mwize ubwo umusaza. Sangwa twize ku bw'abatenesi. Abanazi. Handi uko muzumvugiramo ndaguca pinshi. Okay. Umutwe. Ukireba. Mbo Okay, turahera mu Kiswahili. We the white. Mimi nitakwambia mu Kiswahili. Unaona zile siku mimi nakuya pale kwenyu, mama yako ananiambia nikamate chakula nikule. Mimi naona ni ya kidogo nitaikula, wewe utakuwa nini? Na huyu kia mimi nafika pale kwevu. Yasubirema kukana. Pale kwevu. Mimi naona ule alikuwa na mama yako anasonga bugali kwa mingi. Ako pale buko hapana kukula nyama. Hapana, kwa nakula zile ndagala, zile za pale Murusizi. Pale kwa kia. Huyu jamaa sasa ule nani Kasongo. Sasa nani anakuambia wewe Kasongo? Wewe kwa mfupi. Wewe kuna mandevu ya fake kabisa. Sasa huyu Icyongereza rero nje nta n'icyo nzi. Ukunize kubw'abanazi nkuko nabibabwiye. Ahubwo
ngiye kubabwira iringara. Gasubiremo ako kantu. Ngiye kubabwira iringara. Ndikumva ashaka guseka. Kia, uko tayari? Niko tayari. Uko kalibonso. Seko kombote ya kawa. Zongola bangala yo. Zonso bangala ya. Ko we, ko komba kae. Sawa, kwaji. Byanye nyine nabisoje ubwo igikurikiye ijambo nari gusubisha. We kunda the white. Je kujya muri eminata. No. Kabisa wapi? Forget you. Shaka lembe limbonso ya sombe. Shacyongereza cyawe. Banza dikemango wa nubundi nubwakanye kujya muri eliminate. Nubundi ntabwo bari bugufate. Okay. Igikurikiye tugiye kwakira undi muntu bita Dr. Kia. Dr. Kia, are you ready kugira ngo uzajye muri eliminata? Tangira nawe turebe. One day I'm going to the shamba. I take Fuchs. You know what I say? And then I take your mom and songret your mom. After songret your mom, I shink it on story. Gasubiremo ako kantu. On story. Inataka tu prepare fukukamu. Fukukamu. I want to eat you, but I'm very hungry. Yeah, I'm very sad, but I'm very bad. I'm sad, man. Okay, I'm hungry. Okay, today I wanted to eat you. No, after eating you, I'm eating bread. After eating bread, eating some and junks. After eating some and junk. Okay. So, tujye komeza muri ngarist. Ariko iyi ndwara irandura uko byasa kose. Ko bakubwiye kuvuga icyongereza, bakubwiye kuririmba indirimbo z'icyongereza. Sindi kuvuga icyongereza? Wana mugani ari kuririmba mu cyongereza, ubwo ni icyongereza ari kuvuga. Ugiye gukomeza muri ngara. Mu gifaransa nicyo cya kabiri. Ngara se Gifaransa ntago ngize neza. Wageze wiga kubanaza. Mugani habo n'ubwo ikigoryo batekereza. Okay. Wega so kundeba nabise. Reka mvuga indimi za nyina narazize ntango ndi nkanagira bitaho. Urumva? Reka nkomeze. Quelque chose la manger, je suis fatigué aller à la colle. Je veux la mandre la permission aller dans le combat. Avec moi, j'ai quelque chose avec moi. Je la mandre la permission aller travailler à Paris. Make sijua binye sema lakini siwe wewe mbona niangalie kwiza utaruka nk'igikeri utaruka gutese sigiswara ari kuvuga ariko abaswari n'abakongomani nako kuko ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Harvard yo mu Bwongereza bwagaragaje ko abakongomani bavuga igifaransa neza kurusha abanyabufaransa kandi abanyabufaransa nibo bakoze iki bakihangiye none ko nshimye kuvuze ko abakongomani bavuga nk'abafaransa twebwe tukaba turi abanyarwanda turabwirwa n'iki kwasoje kuvuga igifaransa ugiye mu cyongereza kwasoje kuvuga igiswahili ako nawe urancalenginze kuki ise kumenya ko navuze igiswahili ndi kuvugira abandi makanga yarize turabizi ndi kuvugira Gasongo cyangwa koze Gasongo nawe urumva ko asigaye nyuma ngikoti no munsi nakibagiwe ariko twagiye mu gifaransa wakivuze wageze mu ki mu giswahili ngiye kuvuga igiswahili sibyo kiravuga nyine ntabwo mfata iminota myinshi ngiye ndi mikeya ahubwo mu mari sana ayikora urumva okay. Jina langu Dr. Kia, nilishakula sombe, ugali na ndagala, viazi, isabuni, ndete na soya. Soya ilikuwa ya mingi, chonga ikakuwa kidogo. Avuze ndetse ni chonga. Ndetse none ikinyarwanda. Nawe ugomba gushyama akantu kagashya. Nete na chonga sombe iko pale nataka ulegime nimalize ugali ilishakuwa ya mingi mama nipa ugali ya mingi mama umefanya makosa pale kunyumba ulisonga ugali ya mingi inapata ifi ha apologize I'm continue mbo asoje iki mu bintu byose yaririmbye numvishemo mama na chonga chonga senza ari iki ni sombe chonga n'ubunyobwa niko wagisore wori kuririmba ichonga uziko dushonje wari gushaka ibindi uririmba
bari kuririmba nk'imisumari nihamaze kuyitera. Hapa niko na misumari, nipatie maruto, nipige ile musumari. Wenda gutyo tuba tunyuzwe. Nta kuvuga ibiryo dushonje. Ntago nzongera. Kandi kanya wabona gasonga kuriye. Teka ye. Ko nk'umuntu wamwise gasongo yaratekerezaga. Nigeze kumva mibara tabivugaho ako nawe mama warakwanga pe. Ubwo tushatse kuvuga ko nimba mibara atavuyeho kiyaka bavuye ngo ningigezeho. God have mercy upon us. Kugenda ku murongo se. Gusoza kwa gasongo mugufi muri twebwe. Umugani ku murongo wuko tureshya. Mbo. Rwaga niho wakagezweho. Ariko gender balance irakenewe. Ku barebare n'abagufi. Oke komeza. Niko kunda The White ko numva yishize hejuru nk'akaguru kambaye ikoti cyangwa ikoti ryambaye akaguru ukanyerekezaho imikono y'amaboko ari nge nawe ninde muremure banza ari wowe uheraho sha cyangwa ngiye mvuga ikirera kari cyo nzi ase gasonga ubundi inyana y'imbwa ari kutubaza iki ibona twebwe ntacyo twayibaza cyangwa se ngaho tubaze Juma dafaka ari nge nawe ninde uyoboye tuzi neza ko umuntu uyoboye ari nyakubahwa Paul Kagame wenyine mudasumbwa nyagora ku isonga iki yaraje bwakiracika amatara ku mihanda amashuri ibitaro amasoko imihanda myiza n'undi munsi bukubu utazongera kwigeranya n'icyubahiro cy'igihugu urigeranya na His Excellence ndakwiyamye mada komeza tujye kukinyagira ibani cyawe Gasubiremo kukana. komeza tujye kukinyagira ibani cyawe Teka ye. ariko umwengeruzamwe nubwo mwanyihaye si ubwo buyobozi navugaga ahangaha turi ninde uyoboye Ariko ngiye numvaga kuko turi muri runo rugo papa ari we wakayoboye. iyo papa wadahari Mama arayobora. nyoko iyo adahari None ushatse kumva ko ari wowe ugiye gufata ubuyobozi. Deroke baba bamushyize. Mukuru wawe arayobora. iyo adahari Ibyo ndi kuvuga sibyo yemwe. Kiya mumfashe. Ngiye ibintu kuntu ndi kubyumva. Ndumva iyo adahari. Ngo niwe uhita nyine. kubw'iyo mpamvu rero abatemera yuko ari nge muyobozi wa 21 Naturals guturuka muri Eliminati mwese nimutahe n'ubundi mugende noneho bivuze ngo udashaka kumuyobora ntago uzamujyana muri Eliminati ngiye hano imbere mu kabutura yanyu mafite akantu gafite umutwe w'umutuku uramutse ujuru umukobwa kagakuramo nk'agacana ubushyuhe bwahita bukwica ngaho mbwira ko kantu nagake umva we makangara manze nkunonike nimba imbebe yarakurongoye mu kanwa ibyo ujya kubibwira ababyeyi bawe kandi ikindi nta mwanya mfite wo kuza gusubiza ibyo bibazo byawe gasongo dukomeze ariko kunda bukubi na Ernest ko wibaraguza ngo dukomeze waho ndi tuza kurenga aho turi kujya dukomeze tujye mu kirera da Ese kutari kukivuga. ndakizi se None wari uri kwibaraguza kuri utanakizi. nyine ngiye nashakaga kubabwira ikiri mu mutaravuga none sanze ntakizi Tugabanya ubugoryi gasongo. ntabwo nzongera umva we gasongo ugira ko kwigira icyanutse nimba uzi yuko nta rurimi na rumwe uzi wakabitubwiye mbere tukabimenya ukareka kudutakariza umwanya makangara komeza kandi nawe uvuga ibyo uzi Yego. ariko kunda uri ikigo ryari n'ikintu tutari kwemeranyaho uri kurinda uvuga ngo nta rurimi nzi ururi mu kanwa kanjye niwe ruzi kandi aho ndi urufite wajya ubaza ibyo uzi gasongorekana n'ibyo ngiye mvuge nitahira kuko mfite byinshi byo gukora kuko n'ubundi amaherezo y'inzira ngiye nta kujya kwa Eliminati kuko ntiyansubije ikibazo cyanjye amaherezo y'inzira urayazi se amaherezo y'inzira ni ahantu igarukira kandi gasonga amagambo ugira niyo yatumye utava aho uri nubwo nanjye ariko meze twagera atadewaye ngewe rero ewana birimo numvisha ibyo bakubyura bizi bimwe na bimwe urabyumva muri byinshi mwaganire na ba mibarati n'abakiye ndakeka ngewe urwo rurimi mutaruvuganye ngiye kukubwira ikizombe urakizi Couvre de bon reje bada arje toutefois. Reprenez que peut faire chercher Reni peut faire que regente prenez fête tout près. Si le ben tout offre n'importe pour les gens pour prenez peut faire prenez café. Tout serait drainé te franche de pour les ramena. Ramena prenez façon les gens prenez tous les 20 tout zéné pour les 20 lavron. La c'est quoi freiner pour fou sous des brevoges. Jento prene café tout j'aime abo. Ubwo bishatse kuvuga ko ari ngigezeho sawa. Ngiye gwera ku cyongereza. God have mercy upon us. Mu gitondo Teka ye. I was in the house. Okay. I was in the house. I came from bed.
And when I reach at salo aho turira aho abashitsi bicara muri salo mbambonye I see a rat with big mouth. Songore mouth songore n'utuzuru twihinya ngo after I stand and I start to analyze aho nahera nyifata gasubiremo ako kantu and I start to analyze aho nahera nyifata Jesus. Mbanda yiguruki maze kuyigurukira I guruka after guruk I take the neck of rat I nig it after nig it start carcass nig it carcass after carcass I see tongue come out rat start to apologize, say Gwaga, help me, leave me alone. The rat was saying that I need it after I see also blood come from Mafu after finally die yego ayo ni story y'icyongereza mbabwiye yimbeba na huye no mu gitondo iyo mbeba none uyandiriye imyenda cyambabaje no kunja re box yanjye uburyo nambaye box bori biri hanze yariye kuri ball akandi kongereza nzi I will you she day kubisobanura mu kinyarwanda kugira ngo mubyumve I God have mercy upon us. You we Sasa who you? You ten you have mo ebyiri you she day okay ubwo mu gifaransa igifaransa je suis non qui suis non tiwe comme ça je comme ça et toi avancer et commencer à l'avance. Tu connais? À l'avance. Pourquoi regarder là-bas? Pourquoi regarder là-bas? Ba. Pourquoi regarder là-bas? Kareka nta ba tugira. Kwe tugira intebe z'amafuteri. Ba ntazo. Urumva akandi gafaransa. Ubwo tugiye muri je. Yego. You think say they wise? Je. You are a mumu man. Tiwa. Il a. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Erezo. Kabirarangiye. Ubwo ni mu Giswahili tugeze. Kiswahili. Ndio. Swahili sanifu. Okay, Swahili. Sema Swahili bora. Kama unatani chakaza. Unatani chakaza hano mu mufuka. Ase ni unatani gusta. Reka nitangire story. Nilikuwa mudogo sana na nikaenda kuvisite watu. Sasa kufika pale telefone wakaiiba. Sasa wanaanza sema ase menjo nilibeba nini ile telefone. Na mimi nilisema. Uko nasikia? Nilisema unatani chakaza. Assalamu alaykum wa alaykum matruba. Kama unione kwayo ile telefone tutajenga minyagari. Kama unione kwayo ile telefone tutajenga nini? Minyagari. Nyuma balini chakaza sasa wananikutana amo telefone na nikaanza uliza. Nani mwenye mtia telefone mu mfuka sasa? Na walikuwa wanatakula ugali. Waamga Na nikabukosa vile fu. Haki. Ugoso wagezeho. Igitangaje nuko ari wowe nari nahisemo ko turi bujyane muri Eliminati. Ariko bitewe n'urucyungu bisi. Makanga kwigendera. mwenye uwanja wake kaingia sasa.